Jadonang United Sport Association Zusa Roleng Mai Hypo Jadonang Kailong Piluan Namko Rexiku na kathum tak Mai Hypo Jadonang the British Mary Sulai kan mai tuang timik le kriang naina jang nai tuang sport meet dawla nai August na siku khongal lokan the Pau kachak lan gang mai rai kamong bampi lalaw na pau lungthau rai pau rai chakhong sumai ginpi suna kadam lan cham no kane Piluan nam pui nam pu khanin cham na guai rai Hypo da Bai lau mai bam khau tat na chakwang lul lia lo kanai Hilera committee chairman akhani nungba ACMLA sona bam mai pau dingang nonggang mai football polup me khau zau kau pa mai nun ko goi tu mai khani ga me nun ko goi khang kabek thang Russian sona phung palona swan dilo kanai Piluan nam mai ka goi na rina Hilera committee chairman ta nai la mai khani thun ku mai dau kanai kamong khau tai piluan nam tuang gan su gan dau khani mai ka goi renjian me tak tu tun sam no kane Iklabia Model Residential School Farmland temelong khau ni Hypo jadona mai ka mai timik te sokhwang sumelul lian na nsam nanun akhani din pau din pai ka goi re kriu na tingjin candle dala na Hypo tuang ta lo ka mai tung tan ka goi ta makup na sokhwang sumemung tan palo kanai Manipur State Commission for Women na khani Hausong Farmer Producer Company Limited Roy Leng mai Jang ne katong training workshop on women empowerment through agri-allied farming jong kamong asai hauswang nam jong community hall ko takai kan the workshop ko tai 53 Temenglong Assembly constituency jong MLA jang hemlong pan meroi kamong bampi akhani Manipur State Commission Government of Manipur jong member T Chong Sin Koireng le Deputy Commissioner None District Dr. Sarat Chandra Aroju IAS Roy chakwang sumai gin suna gwang gazap lokane Manipur State Commission Chairperson Thunglip Chining Pham Mongsang Roy kamong kaipo khani ADM None Steve Kapudang MCS Reni gwang gazap lokane Bongthoi Inka Pastor Hausong Baptist Church Roy kamong ka haunu khangra kolum lokane Amos NK Board of Director Hausong Farmer Producer Company Limited Roy Riulo Melatsa Salona akhani Napoleon Saiza Project Executive CBBO Central Agriculture University Roy kamung tuang kadon goi lam khau salokane kamung khau dai technical session khau Ramasrep my manager SBI None branch Roy financial literacy awareness lam khau salokane District Horticulture Department Biakthang Roy commercial horticulture farming lam khau ni salokane District Veterinary Biakthang Roy livestock vaccination and insurance lam khau salona District Agriculture Department Bekhoroi Scientific Farming of Agriculture Akhani Khabang Pham Jingkhai Canara Bank Manager Roi Scheme and Provision from Bank Lamkhau Salokane LB's Farmer Manager Manipur Rural Bank Roi Saving Habits in Bank Account to Medong Lamkhau Salona SMS KBK Temengnong Akhani None Bekhoroi Integrated Farming System Lamkhau Salokane Workshop Khode Mansai Phainai Ringu Dawrewang Gazaw Lokane Social Awareness Volunteer Organization Kakching Irum Lamdung Roy State AIDS Control Society Akhani Drug Abuse Roy T Mai Senbam Bangkau HIV AIDS Akhani Drugs Abuse Lamkau Jang Nai Khatung Awareness Mung Dawla Nai Kakching Multi-Purpose Hall ko takai kan the Kakching Agang Ajang Kabame Kagwai Ragwang Gazaw Lokone Akhani Kamung Khautai Assistant Director Panjawbam Langamba Maitai Roy HIV AIDS Lamkau Anauba Mangal Trust Center Project Director Hizam Kishore Chan Roy Drug Abuse Lam Omajit Laisang Them Roy HIV AIDS 8 2017 Lam Kau Salokane Reksikuna Katum Tak Mai Hypo Zadonang Timik Kau Rock Menaga Council Manipur Bangkau Rock Menaga Youth Organization Roy International Power Lifter Gai Hutlung Pan Mai Khani International Football Player Grace Dak Mai Kanaita Sakwang Sulana None Superintendent of Police Nam Sadai Peter Akhani Rongmei Youth Organization Manipur President Richard Kamai Kanai Roy Sampak Mai Certificate Tipat Lau Kanai Tat Kamai Kagan Asa Hutang Manipur Kabam Katoi Kauting Riuran na Riu Meteroi Kalam Suna Tongzai Maril All Kasarot Cheng Renpang Akhani Taudai Jang Banruang Kakau Cheng Mulai Zai Kamai Tai Namna Guai Roy Pai Riang Khani Ting Sinsuna Namna nun akanin cham na nun tat kolo nu khang kasiam kamay to ngay tiki ting riuran may teramite kasida na bam khau Hilera Committee Chairman akani nongba ACMLA dinga longgang may roy JCB fungwang na gari tiam may nasni kagan asak tat kolo nu khang kasiam ladat kamay tay
tàu đại giang nam na guai rồi thôn cu mai khani nai la mai indau kane Hilary committee chairman roini katu suna namna nun roi renda na ba mai tai thai launa katu melung ko expert team le guang ka za lona bu na tan go da khang karam na ba mai turani sala kane khani namna ka guai roi renda mai tai ka gan asa khang khang za lau khang ni sa kane atong thau hai manipur state ta kan khangai manipur dilung mai ramak mai ka guai da kalang thai pa khang tan ram me kau hai kan di me kau ai tan khoi lo mai ma ke ai mai akhatong how to lo tong ni magge akopna ICM koro resign subamni na chotuna manipur to chief minister roi PTI interview ko sada kanthe intuan august tamro na khat khau kuki mai ka goi roi kuki zo lok me bam ga goi khau rally tat khang subam mai tai tamenglong akhani none district khau to chujang me bam de hai kup mai tuang rally hai inthak lawo tuna Rongmei naga student organization manipur dai choi gang mai president akhani jenthoi pan mai general secretary kanai roiที่ไทยประกันเทเรลี่เขาแต่ชีช่วยไม่ต้องปัดตรงไหนไทยรอกไม่รอยกริลาเราละเกตัวนี้ชากันเองจำงั้นเราเท Sika Global Blog YouTube Channel subscribe สลองนักกุมกันตวงสังกิ้งจำเราไปดูของเมกวยในของที่ไทย